Zdravo, dragi moji, i dobrodošli u moj novi video. Ako se osjećate danas malo potišteno, ako primetite neke simptome depresije, anksioznosti i imate onaj osjećaj da vam se danas apsolutno ništa ne da, nemate motivacije, došli su neki momenti kada vam treba malo povlačenja, osetite da vam ne prija društvo, da prosto imate možda malo veću buku u glavi što se tiče misli, da vam je telo iscrpljeno, onda želim da podelim sa vama ovu finu praksu joge i pilatesa koja će vam pomoći da se osjećate mnogo bolje. Hoću samo na početku da vas ohrabrim i da vam kažem da se ne brinete mnogo, zato što mi svi na ovoj planeti imamo takve dane. I nema to veze sa tim da li ste osoba koja je obrazovana, neobrazovana, bolesna ili zdrava. Dakle, svima se događaju dani kada se jednostavno ujutro probudimo sa tim nekim osjećajima, mislima da danas nismo okej. I nekada je prosto hrabro da ne čačkamo previše po svom životu, nego da se potrudimo da onako kao pravi ratnici, glavom i bradom na obe noge pređemo takve dane, da ih razumemo, da posmatramo šta se događa i da pustimo takav dan da prođe. Dakle, nije nekada potrebno pretjerano analizirati, googlati šta nam se događa, ne znam, razne simptome proveravati, imati osjećaj da sa nama nešto nije okej. Dakle, nekada je hrabro samo sesti, primetiti i hrabro pustiti da to nešto ode. Tako ćemo manje davati na značaju tom danu, dakle razumjet ćemo ga, dozvolit ćemo mu da bude tu i pustit ćemo ga da ide. I znam da je lako pričati o svemu tome, oprostite što ja pričam možda sa osmehom na licu, dakle jednostavno to je moj zaštitni znak. Ja sam nasmejana u 90% situacija u svom životu i smatram da ne treba da se previše obazirete na to, nego na ono što sam vam rekla. Dakle, hajde da danas uz praksu joge i pilatesa nežno i potpuno svesno probamo da pustimo takav dan, takve trenutke. Ne mora to biti čitav dan, možete se osjećati tako, ne znam, pola dana ili samo 2 sata, 3 sata i onda pustiti ponovo da budete okej. Današnju praksu ćemo svakako početi kao što vidite iz udobnog sedećeg položaja. Zatvorit ćemo oči i protrljat ćemo dlanove nekoliko puta. Odlično. Hajmo odmah na početku da se konektujemo sa sopstvenim disanjem. Udahnut ćemo duboko kroz nos. I izdah kroz usta, opusti se potpuno. Idemo još nekoliko puta, udah kroz nos, izdah, opusti se potpuno. Divno, nastavite još samo malo, odlično. I onda lagano otvorite oči. Polako prestajemo sa trljanjem dlanova i razdvojimo dlanove, osjetimo strujenje suptilne energije kroz dlanove, pa onda ponovo protrljamo, uzmemo udah i dug izdah. Razdvojimo dlanove i opustimo se. Odlično. Ajmo sada polako na udah, da probamo da se protegnemo i da podignemo ruke ka nebu. Pogledamo za prstima, isprepletemo prste i malo se ljuljuškamo desno, levo. Desno, levo. Ovo radimo pažljivo. Odlično. I dug izdah, idemo dole. I onda još jednom udah. Ajde, koliko možeš i kako možeš, ruke ka nebu, idemo desno, levo,
desno, lijevo, fenomenalno. Ovo istezanje će nam pomoći da pokrenemo našu energiju i samo još jednom. A kada pokrenemo ustaljenu energiju, onda ćemo se osjećati mnogo bolje. Fino. I kako god da izgleda sada vaše ljuljuškanje, to je sve ok. Opusti se. Udah i izdah prema dole. Fino, bravo. Odlično. Ajmo sada polako da pređemo u položaj Dandasana, ispružimo jednu nogu pa drugu. Ako želimo, povežemo kosu da nam ne bi smetala. Odlično. I odložimo ovako jastuče sa strane. Može i iza. Super. Fino. Sad, dlanove oslonimo iza tela, prsti gledaju od tela i krenemo polako da pokrećemo stopala. Ali stopala su sada brisači. Kao brisači od kola, dakle ne kružimo stopalima, nego samo desno, levo, desno, levo. Super. Kad god pokrenemo naše stopala, pokrećemo mnogo meridijana energetskih pečata, upravo i naš nervni sistem jako dobro reaguje. Neke meridijane imamo na našim palčevima, tako da će nam sigurno prijati da malo pokrenemo i nožne prste. Ajmo prema sebi i od sebe. Pokreni. Idemo prema sebi pete, pa od sebe. Super. Nastavi još samo malo. Super. I onda centar. Kada se umirimo, krenemo da kružimo stopalima u jednu stranu i ne morate uopšte da žurite. Super. Pa u drugu. Odlično. I onda polako idemo u centar. Bravo. Dođemo prema gore, uzmemo udah, ruke će sada biti tu. Ajmo sada polako. Udah, suprotna ruka, suprotna noga. I sada blagi twist. Kad god podignemo ruku, ne moramo je podizati ništa previše visoko. Dakle, ovo će biti sasvim ok. Super. Suprotna ruka, suprotna noga. Ako želite, možete i zatvoriti oči. Idemo nekoliko puta ovako. Odlično. Još samo malo. Super. I onda polako idemo u centar. Bravo. Ajmo sada da probamo da savijemo jednu nogu, savijemo i drugu. Sad, dlanove smestimo isto na prostirku i kada smo spremni na udah, probamo da idemo malo prema gore i stopalima malo prema napred. Odlično. Probamo da ostavimo bradu na grudima i malo se ljuljuškamo desno-levo, čisto da se ramena nameste. Kada smo spremne, idemo udah u položaju, izdah, idemo do fino i nežno udah, idemo prema gore, izdah, dole i udah. Idemo još gore, ljuljuškaš se malo i izdah, dole. I još jednom udah, idemo gore, stisni stopala, stisni dlanove. Izdah, dole, bravo. Ispružimo noge i malo se ovde odmorimo. Hajmo ponovo, udah, izdah. Pa možemo ponovo, suprotna ruka, suprotna noga. Super, odlično. I kada smo se malo odmorili, hajmo sada ista vežba, samo što ćemo se sada smestiti na pet. Spremni, dlanovi na prostirku, udah i probamo samo malo prema gore. Hajmo snažno, gore, vučemo, udah i izdah dole. I udah. Hajmo, daj sve od sebe. Diši, možeš ti to. Izdah dole. I udah. Još jednom gore. I dug izdah dole. Fino, namestiš se ponovo u položaj Dandasane. Super. Ako se pitate, pa zašto sada radimo baš ove položaje? Dakle, želela sam samo malo
da skrenemo fokus sa tog našeg, da kažem, današnjeg problema na, recimo, naše telo i naš hoću to da vas naučim, svaki put kada mi uradimo nešto drugačije, naš reaguje odlično. Dakle, malo se zbuni, aha, šta je sad ovo, malo je nepoznato, ali onda se automatski osjeća bolje. Super, hajmo sada na udah da približimo prema sebi desnu nogu. Izdužimo kičmeni stup, izdah, rotiramo se samo malo u desno. Levo stopalo je u fleksu. Hajmo blagi twist. Hoćemo malo da se zarotiramo, da dišemo. I šta nas uči twist? To uvrtanje. Uči nas upravo ono što je jako važno. Da ne moramo uvek da gledamo u tom nekom smeru koji nas mnogo rastužuje i iscrpljuje. Možemo se okrenuti i gledati u nešto što nas možda danas više raduje. Hajmo diši. Svakako da je važno kad god smo u twistu da dopustimo kičmenom stubu da se malo navikne. Ako vam treba malo odmora, onda dođite u centar pa ponovo malo se uvrnete. Super, zatvorimo sada oči, prepustimo se potpuno ovom predivnom sadašnjem trenutku. Uzmimo jedan dubok udah i dug opuštajući izdah. Odlično. I udah i dug izdah fino i otvori oči, dođi u centar. Bravo, fino. Ja ću se smestiti tako da me bolje vidite. Idemo sada sve isto i sa levom nogom. Dakle, namestimo se, uzmemo udah i na izdah nežno i polako približimo prema sebi levu nogu. Kad smo spremni, ajmo twist u levu. Zatvorimo oči i dišemo. Potpuno probamo da se opustimo u položaju. Ako nam treba, ponovit ću vam, malo se vratiš u centar, pa onda udahneš još snažnije. Osjeti celo telo, osjeti disanje. Sve je sasvim dobro. Budi ovde i sada i diši. Ne daj se, opusti se. Još samo malo. Uzmi udah i uzmi dug, opuštajući izdah. I onda polako idemo do centra. Hajmo sada da probamo ponoviti one položaje s početka. Ja ću ostati ovako, neću se vraćati. Dakle, savijemo jednu nogu pa drugu. Dlanovi su na prostirci. Sada ćete primetiti da sigurno radite mnogo bolje ove položaje i da se bolje osjećate u njima, što mi je i najvažnije. Hajmo na udah, idemo prema gore. Uvijek se namestimo u položaju. Podignemo skroz sedalne polovine prema gore. Brada ostaje na grudima. Dakle, ljuljuškamo se dok se ramena ne nameste. Uzmemo udah i izdah dole. I udah. Idemo gore. I izdah dole. I još jedan udah gore. I izdah dole. Pomerimo noge u dandasanu, pređemo na pete i idemo na udah, prema gore, super, izdah, dole i udah, idemo gore, fino i dug izdah, idemo dole i još samo jednom, hajmo, možemo mi to, udah, stisni pete, stisni dlanove i dug izdah, idemo dole, bravo, legnemo. Ja ću preći od mog jastučeta, dakle legnemo skroz prema dole u položaj šavasane. Odlično, ovo je jedna fina šavasana koja će nam baš prijati. Zatvorimo oči, stopala padaju u stranu, dišemo duboko. Odlično, bravo. Osjeti celo telo,
Osjeti dah, primeti udah, primeti izdah. Primeti da li se osjećaš možda malo bolje nego na početku. Primeti kako ti se stopala hlade. Primeti možda toplotu u grudima, u stomaku. I ako želiš, privuci prema sebi jednu nogu i drugu, oči su ti i dalje zatvorene, obuhvati kolena i malo se ljuljuškaj desno, levo. Odlično. Ljuljuškaj se i diši, sve je sasvim ok. Budi ovde, budi potpuno svesna svega što se događa. I kad god smo svesne, onda se događa i to prihvatanje trenutne situacije. Jednostavno ne trebamo nekada nešto da analiziramo, da googlamo simptome. Nekada je možda najhrabrije sesti sa onim što se događa, malo primetiti situaciju, pogledati je iz drugačijeg ugla, prihvatiti je i koristiti sa onim što trenutno možeš i što je tu, a to je tvoje telo, dah, svesnost, prisutnost. To su fenomenalni alati. Ako neke misli dolaze u ovaj trenutak, samo se potrudi da to primetiš, ali ne trudi se da ih analiziraš. Dakle, misli dolaze, misli odlaze. Ti si ovde i sada potpuno opušten. U jednom trenutku otvori oči, udahni, izdahni i opusti se. Polako idemo prema gore u sedeći položaj. Dakle, možemo se prebaciti ovako na desni bok. I sada, levim dlanom trudimo se da se malo odgurnemo i evo nas. Op, u sedećem položaju s početka časa. Ili s početka prakse. Ja sam navikla da govorim s početka časa, budući da držim redovno svoje online časove, tako da ne zamerite. Dragi moji, nadam se da vam je bilo lepo i želim sada u ovom trenutku da primetite kako se osjećate. Ja znam da neki trenuci kada se ne osjećamo dobro mogu da potraju, ali svakako je dobro i predivno što smo se pojavile na prostirci. Tu smo za sebe i u takvim trenucima i to je ono što i savjetujem svoje vežbače na online časovima. Dakle, nemojte dolaziti na časove kada ste ok. Dakle, nemojte, to je ok, ali dođite i onda kada niste dobro. Tada, kada niste dobro, tada ste pozvani da pogledate situaciju iz raznih uglova i da vidite šta ćete sa tim. Ako nemate snage i energije da pretjerano analizirate, sedite sa tim, dišite duboko, recite ok, razumem sve, ali biram da budem dobra. Pokrenite malo telo, svesnost na telo, svesnost na dah, može mnogo da učini. I još jednom vam se zahvaljujem što ste danas bile tu i nadam se da ćete se zahvaliti telu i umu na današnjoj sjajnoj praksi i da ćete primetiti kako se osjećate nakon praktikovanja. U komentarima možete da mi pišete neke vaše utiske ako želite i mi se svakako vidimo u nekom sledećem videu. Ćao!